Vhuponi ha mashimong fhala ha Manskral hunga vuwa tshiwo tshishushaho vhukuma tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe afho ndiye maḓi a mvula dza miḓalo a kumbulula malatwa a mabunga a madindi mafheloni a vhege ya Krismasi. Maḓi eneyo yelela na maḓi a mikumbela hune zwa zwino o ṱanganana na maḓi a tshampungani. Vhadzulapo vha khou vhiledzwa vhukuma nga nyimele iyi. You cannot manage the streets. You have to fix your yard first. They promised us last time that they will come and drain out the water, but they never came. Vhadzangano la Sankho ḓoroboni ya Tshwane vha khou sumba nga minwe vha muvhuso wa vundu uri a vha khou dzhiela nzhele zwililo zwavho. I didn't see any MEC here. I didn't see anyone from government to pay sympathy to the community that they are voting for us. So tomorrow they will come here when they vote us again for them to vote this and carry government come 2024. So as Sankho, we are not going to leave any stone unturned. We are going to be on top of them. They must make what they've been deployed for. Vha muhasho wa ndondolo ya lushaka vho fhirisela mbilelo dzothe kha vha ofisi ya mulanga vundu vho David Makhura vha muhasho zwa madzulele a vhathu na vha masipala wa Tshwane. We as the South African Service has issued out severe thunderstorm warnings for today for the Midlands and northeastern parts of the KwaZulu-Natal area, as well as parts in the Northwest Province, as well as the Free State side. We are expecting those severe thunderstorms to most likely be in the late afternoon into the evening. But looking at severe weather for tomorrow, we don't have any warnings out for severe thunderstorms. Zwa zwino vhadzulapo ava vha vhupo ha mashimong vha khou tshila fhasi ha nyimele i sa tendiho kha vhathu vho lindela muvhuso u tshi vha phalala.